Америка Лас-Вегас коратыгары тыллы бұт көңіл тұстуға андыды чемпионатыгар Виктор Лебедев Россия командатыгар 5-сетті келе яғын Олимпиадаға путевкалары сетесті. Онна бұрынсы металгетегісті. Сақасыргар тұсту қамытын радианнан, телевизорынан, онна интернетінен үгіз кехекететі. Маны Сергей Жукускайға амаңнай гытын интернет трансляцияны 90 футбол манегер көрдірділер. Сехелен үргені Горова кәпсір. Олаттарға андойдуға бастырихин күрақтахи кыйлақтарын призердарын пресс-конференциятыгар галжатчылар өтілеріттен министр Михаил Гуляевка эти кирбіті. Квалификационный бахарлақ чемпионат қамытын бір сірге кәтирбіт болырден. Маныға Михаил Дмитриевич әтіні бұхағын Макка спорт министерствотын онна 90 футбол манехін бұхатчы өйі білінен 2 түйін ұстата фанаттар тұстуыну бір сомаға болан бір сірге түмілен кәтәділер. Сақалар қаз бірдей қапсығыларғар өрі күрілақтық ұридылар. Бұға қолуян 90-ға 500 кеге сырытта. Üst kümütün ukürübütün gözlemit bu kalemdeki jalorobut sakavıcını var. Tabii bugün bekkayevit nevdepit уже 2 dakikada, 3 dakikada, lazeripit 2 dakikada olin. Hastadet час oldu da olar barı manna bu akacına mustamit jalorobut uyku begota toqpar ana bütün da Las Vegas когда у тех каналда бары ыдан кыгытан. Галжатчыларын ырыларын бұхагын Макка Илдархан Тусту Федерациятын президенті Егор Борисов бейтінен кәлін чемпионат бастығы керсилерін кетен көрді. Evet, ağa bahalık bu. Yuvarlak nasibiyetine gelen denge koşsan, müdahti güven koşan demeye hıcam bayat vardı. Ayak sanda bu kıpkırak sanda hakan rotaten bir evet apıtın atada bu atabıt hakat usutun intileşçileri bu müdahı ulukan tümsüge tustu anda düşübeyatı bakıtta hıcam bıtın. Bunda bir hikılahtaq bulup bıtın minna hayır evet. Sanatan eter bollaqqa bugün köbürge saxalardan üst boğastaqsan tuhundan 5-7 kile yaxınga Tacikistan bulağın kömüskür Nikolay Noyev Aynitov bastıkar girge Senegal'tan adam dihattağa sabraytaran qotturu xumultotun bildi. Ondan sürsürbe 5 kilağa tustar bayılgı Aziya çempiona Ayal Lazarev liderleri kıtta tebistenge tuhundan. Kıra taktiçeski aşıpkanan diginen üç mesleğe tustарын mütçe tuttu. Onun indiketin bu olimpiyske putevka üstte kürakta her var. Ол күрәкте хиләргә аял путевканы гыгаден әрәнәбе. Анта Россия лидері Виктор Лебедев ырахан сеткаға түбәһән анда дуга хиннеге көңгә сылжар багыстыртын грузин Владимир Хинчигашвилиттан ураты бараларын кытта сирек көрүстә. Бу сезонга хоттурута сугы һәр кубинец Йовлис Бонины кытта тустута чемпионат бир самай күтүрлүбүт кирситнән болла. Викторга чакчы каз бирди капсыгыта финалы кытта жөрели өрдүктән аханга аста. Бөгөспөт каз бирди кыйла камсанытын ылжатчылар бу күрдүк көрүстүләр. Былырын Ташкенға Викторга солын бұхат өспет иранец Хасан Рахими бұсырыға финалтан матарда. Бөғістер опсы көрсүйілерін ақсағына 2-2-ге болла. Олда болар Виктор Баронцахин кирсиге соғыру Корея бұғын Йон Хакджины 3-0-ға көйді онна Россия командатығар 2 олимпийский циклға субұрытчу 5-7 килеға путевка ағалла. Больше, наверное, психологически, наверное, с кубинцем, наверное, была тяжелая схватка у меня. Ну и все, наверное, схватки, наверное, с индусом, тем же французом. Даже не могу определить, с кем именно. Бұсы тұртағыта Виктор Лебедев Жукускайға көтен кәлі. Ағаяқ күн сенерен баран жарғар кире. Никетін 6-1 килеға 1-2 старт оңыру, онына сүрін күріқті хетігер Россия чемпионатығар білімденеға. Нургана Егорова, Олег Марков, Александра Соловьева, Нургун Торговкин, Василий Соловьев, Саха телевидениета, Лас-Вегас, Жукускай.